my gangs, boy, welcome back with me, Ronaldi Gilbert. Bagaimana ngundi kabar my gengs, my boys? Semoga ngundi baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya everybody. Singkat duda-duda, jaga jarak kalau mau keluar rumah, tetap stay safe. Jadi di video kali ini my gengs, my boy, kita mau dengar ASMR yang terseram ya, yang terhoror ya my gengs, my boy. Kata mereka ini horor kata. Marap mesti pakai headset ya my gengs, my boy. Headset kunapi volume mesti full. Don't pikir kita takut, don't pikir kita ini panako. Dan langsung saja my gengs, my boy, orang dengar ASMR terseram. Don't you wish you could help her? Di kiri. Don't you want to comfort her? Your soul longs to reach out to her. But why? It is because she symbolizes you. All of your pain, your sorrow, depression and fear, all of your hate, your jealousy, your longing for violence. She is the physical embodiment of your insanity. As a matter of fact, we all are. You cannot run from us. There is no nook, cranny, or hole in the earth in which you can hide from Ini me perempuan apa nangis pas apa sih sebenarnya ini? or from any of us. We are your inner Belum terlalu selam sih ini. and no human can ever Seram. escape from the evil that breeds inside of his mind. You are helpless to our power. You can only watch as we eat your Nggak seram ini, biasa. Oh, Tuhan. Di mana ini? Aduh, nih Windows mengganggu. Oke. I will kill you. Dia mau bunuh pak kita. Di kiri. Sudah? Oh sudah. Good night Lengana. Belum terlalu bagaimana ngana itu. Ada orang melangkai ini my gengs, my boy. Ada yang toki pintu. Suara langkah saudara-saudara. Oke. Ini masih biasa-biasa. Apa sih ini? Oke. Jangan kasih tak kaget pak kita. Why do you seem so scared? Nyanda, kita nyak tako. All I wanted to do was play with you. Ngam aja tuh bermain Play sama-sama. with me. I'm so lonely. Ngana lonely sini. You're not afraid of the dark. Iya, baca tuh dekat kira cerita so di kiri dekat ini. Don't be afraid. Come with me. Sini. I will show you where I play hide and seek. Oh, main pak-pak sambunyi. Hide and seek. Mari kita main pak-pak You sambunyi. hide, and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. Help me.
I'm begging you. Can you help me? I know things no one knows. You're going to die. Tapi bulu-bulu nyawa diri anjing. Oke. Orang bernapas. Inhale, exhale. Ada orang tertawa anjing. Di kanan dia. Oke. Oh, ya berbisik-bisik ya. Aha. Come to me, the man in the dark said. Else you won't see the sunset. I didn't see this as a threat. We screamed at me until I died. Yang bikin kaget cuma DP jump scare begini. Di sini kita, nggak usah kena tanya. Do you want to play hide and seek? DP suara sama dengan nenek-nenek tua jahat dong. I see you. Lari. Oke. Biasa ini masih ada tusa. Oke. Biasa. Tenang ya, biasa. Tak kaget ini DP musik binatang. Itu masih DP level masih biasa-biasa saja, itu masih biasa. Next. Put your headphones on. Oke, kita so taruh tapi headphone, ya, headset. Listen and watch. Oke. Kali ini kita nonton dan kita dengarkan. Alright. Ini di mana ini? Di terowongan. Oke. Ada apa dengan terowongan gelap ini? Musiknya sangat menyeramkan. Ini baru bikin tako. Ngoni lihat tapi bulu-bulu baby. Ngoni lihat tapi bulu-bulu baby berdiri, ya. Karena kita melihat objek di depan ini terowongan yang gelap. Oke. Ada lidah di kiri. Oke. Binatang apa di dalam sini? Oke, rupa muka orang Rupa muka orang di tengah Ini lihat kowe. Ini lihat sama geng semua boy. Rupa muka orang gitu di tengah.
Oke. Jantung berdetak. Bahasa apa nggak pakai ini? Tolong yang jelas. Kasih terang sedikit. Suara pisau tadi. Bagara di terowongan. Oh, jangan ada jump scare, Bu. Oh, jangan Oh. Sana kamu. Oke, berbunyi kayak Oke. Oke. Bahasa apa ini? Oke. Terowongannya sudah mulai terang ya. Atau cuma kita berperasaan? Kayak bergerak terowongan ini. Oke. Gelapnya sudah mulai menutup. Kita nggak percaya. Kita nggak percaya gelap-gelap begini. Dah? Oke. Langkah kaki lagi seperti biasanya ya. Musuh di kanan. Oke. Aduh, di kanan. So di kiri. Kapan dia jadi EDM? Dekat sekali suara kok. Oke. Masih bisa biasa. Masih lebih seram lo ke holofonik sih. Biasa.
Masih biasa-biasa ini, gampang. Kalau ini ada yang paling seram, ini boleh komen di bawah. Siapa tahu kita buat takut sekali. Tapi kalau ini biasa, belum apa-apa. Jadi begitu aja tapi video sama gengs my boy. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay safe dan dadah.